روانگاه سوریا مافه مروان و روانگاه اورو یا ناوندی مافه مروان گوناوند آویل جنیفه به هلکفتا روژا جیهانی اوندا کرنا نچاری راپورتک درباره وان بویرین لسوریه بلاف کریه و تیدد بیجه گودوان هر 4 سالین بوری ین شورش هری کم 67,561 بویرن وندا کرنا نچاری یانجی نفی لدجی ولاتین سیویل لسوریه هاتنا تومار کرن پرانیا وان جی لسر دسته هزین رژیما سوریه نه. به هلکفتا روژا جیهانیا قربانیین واندا کرنا نچاری یکو روژا سه ماه تباخ جراحاتیا دست نشان کرن راپورتک هاتیا بلاف کرن و تیده دیار دکه گدوان هر 4 سالین شورش سوریه ده 67,561 بیویرین واندا کرنا نچاری هاتنا تومار کرن دناف ده 65,000 بیویره لسر دسته هزین رژیم سوریه هاتنا رودان آنکو به رژیان و 6 جساده جهج مارا بوری و هر 6 جساده دنجی کو به 2400 بیویر لسر دسته گروپین تندراو و هزین دن مینا هزا پیاده هاتنا تومار کرن دوی راپورت ده کج آلی روانگاه سوریا مافه مروان و روانگاه اورو یا ناوندیا مافه مروان کو ناونداویل جنیفه هاتی آماده کرن کو پرانیا بیارین واندا کرنانه چاری ج آلیه هزین رژیم و هاتنه کرن دا کو نبن بلگل سروان کریارین لدیجی گرتیان تکرن لگور آمارین دهندر راپورت ده هاتنه 58,148 بیارین واندا کرنانه چاری لسوریه هاتنه تومار کرن 65,000 جوان به نچاری جالی هزین رژیم و هاتنه واندا کرن پرانیا وان جی سویلن دناو و هجمار ده جی 3,876 زاروک و 2,145 جنجی هنه لگور همان راپورته که اف هجمارهان پرانیا وان جی شامه هجمارا وان جی 16,744 کسنه هاتنه رواندن و بنچاف کرن و پشتیوه جی درعاته به هجمارا 10,543 و بگوتنا راپورته که سال 2012 به خرابترین سال دگرتن و رواندن و اندا کرنا نچاری جالیه هزین رژیم وته که 2 ساله ده تنه 25,276 بیارین به وی آوائی هات نرودان آنکو برژه 68 بیاران دروژه ده. راپورت بالک شاند یسر بیارین و اندا کرنا نچاری جالیه گروپندن و به پارتیا پیده دست بکریه کو به استراتیژیا و اندا کرنا نچاری تومت بار کریه یعنی لدیجی کسین دجبریا ویدکن به تایبت دناوا پارتیان روژاوای کردستانه یان جیج بوتر ساندنا خلکه لسر بریار و یاساین کو جالیه رو بریاوی و تین راکاندن به تایبت یاسایا لشکریا نچار و دیار کره کو بیارین کو جالیه رو بریا خسر یا کج آلی پارتیا پیاده و حوالبندین و هاتیا تومار کرن دگه 352 بیارا 43 جوان زاروکن و نهجی جنن لیل گوره آگاهین گود دست مدهنه هجمارا راستی گلگ جوه که زیده تره جبر کو روزانه بیارین و حال روزاوای کردستانی جالی هزین بسر و پارتی و تین رودان لگوره همان راپورته که 1122 بیار سر دسته چکدارین داعش جهات نرودان دناوان ده 109,065 جنن هر وها بیارین واندا کرنا نچاری گوج آلی بریا النصرا ول دیجی چالاگوان روزنامه‌وان و خباتکارین دوار رخستنین هوارچونه ده گهشتیه 876 کسان دناوان ده 35,002 جنجی هنه لیل گور راپورته که او رخستن وانه بشیوه یکی دمکی دناوا 6 حتی 8 مهانده دگره و پشتیوه یکی جی وانه برانبری پاران یعنی بسربستی به برانبر برددن لگور راپورته کو یقینین بسر اپوزیسیون وجی کریارن وها انجام دانه و دازانین کو پرانیا وانه بیاران پشتی کو هزین اپوزیسیون دزدانین اثر وانه نافچیان دبن کنترول هزین رژیم ده هاتنا انجام دان و وانه کسین کو آلیگرین رژیم ندگرن بما بستا پف گوهرتنا وانه لگل ایسیرین لجم هزین رژیمه لهندک بیارن واندا کرنا چاریجی لوانه نافچیان هاتنا رودان هجمارا وانجی دگه 211 حالتی دناوان ده 22 زاروک و 11 جنجی هنه. جه ألمانيا روزنامه‌وان حسين چلبی لقل منك كاك حسين دنباش كاك حسين دنگه تسينه بله دنگه تجي باش دكه كاك حسين پشتی دیتنا في راپورت زیدی 67,000 شوين رواندنا بنچاری دیار دبن لسوریه قالوا دوی که تو چاود بینه به هجمارا مزنو یا مترسیدار
او بخوك وكرمك وتشكيل رابور خد هور اني زمان يعني مثلا جولو ترمستر مثلا مع الباطن ترمزن مع الباطن صعب ونضع بونلي كستنا جلواب برسل واقع دي دركبه وك جيتيخ يا كرن اف يعني بشارتنا انسانا بداري زوري او خاكرياركي تروي رش هي يعني بر تيد هي كرنا فرمات انسان اي تي في الوي سياسي جوان مات انسان د ازاديه د مات انسان دولتكاريه ويد مات انسان اشكنجنه ولد راسي لدانه مات انسان جو يعني دادجهك عادل يعني بيت الشمع دادجهك بآلي تعرف بسبع قبضه يعني أب رابور قدر كمان براسي حنج جودر كنوك أنجي برج دور شوتينا أمنا مسألة أنا كتير جو سرخة كي نكارن صدي صد تشتي بوي بيجن جبر طرف ترهية وقت قلت لك كرن أب بشارتنا إنسانا بداري زوري أو استراتيجية ريجيم أو جروب دبن يعني باستراتيجية ماشين جبو ترفيتي خلنا بجبا كده تطلع بوجبي مسألة شيد براسينا أو كسيكتي بشارتن تاني نما الباطئ تاني تجباك حمتي تهجي وبيدو ترفي وبيدنج بله قالوا لسر ملكية قوشارن في سافان كسان ناس بك بدورة وشوان ده بقرة وناس بك بالكي دارينا أبقى يعني جيم خادمية يعني أزبين المكنة منا كسي كرد جهاتن بشارتن أقدر تذهب الزهنكا نابي وابين بزمان بريز بهذا دورسن هاي بعدي وعبدو برافيسي صاليتي جبهاتي بشارتن بريز جميل عمر بعدي عادل حسين عيسو قبل سري شهر صلاة بشي دروج بن شهر صالي تخدم الرجيمي أو شارلوسي نخيا روج رمضان جوان محمد ويس مسلم ببري حفتيكي أوجي بصاليتشي بوغاتي بشارتن فرحت حمو ومسعود عقيل أبجي حشنا هنيد جبر رخصنا داعش حسب بادن مخابن أم كرد يعني نظام بلو تشتكي أذكارن بيجن نوع تداري جبو باخلتي قدين بشارتن الحمد بيدنج ما نكسي بعدين بشارتن نري خصني واد داخوزي واد مالباتي واجي براسي دسي واكن النكارن يعني تشتكي شاراكي بكن بشار مين بشارن جاوجي بيدنج مانه ليه بينم برفسياري حري مظن بر باكساده رخصني وانا نجيرو نظام أجندة سياسية نظام مثلا هنا كثير دعوة واناك. بله شارت شيء قالوا يعني اف ديار تيرا وستاندن يانجي هرد ميناد بمانا في رجيم يانجي في روشانها شو ورا وستاندن يانجي او كسبين ديتن. اف ديار ده يعني نايرا وستاندن ما دمتي اف رجيم اسد وهذا الفندي والكارينا سرد الثلاثين لا تشتهم بلندري باكس يعني مرو كاربيجه ييرو اف كرياره هاني يعني خلاص بيجي سبا جريجين بك بيجي دارجه هو حري بني من افكسي هان وك كانوا بيجي انه هي طيمانك نتوي هي جبو كسي ييرو حسن بشاتن بيجي النجم ما في كسي مروبا بشير والنجم ما في كسي والله ييرو ام ده يعني عارفه كده يعني اميرو برفانيه برنامج وشرفات كانوا نظافات يرو ميرو كهاني قدكن سدانيا قاربن باتشيرو خلقيه بشيرن وبال ما وانا بكن من قانون دولي بجاء كرياري هاني يعني تجاري خاصي دم في سردر باس بكسك اف كريار كرنا وبين داد يحكرن وكرياري وانا نامر بوختير بله قال لك سباس كاك حسين تشلبي روجنا مافان المانيا يتلقى المبويه